in everything, love and
Maya, hello. Hello. Maya Paya. Maya, Maya Paya. Maya Payabak po, kekongan. Yabe tala po king kekatang panalangin, kaniting misa, ding kapasalamatan di, Mrs. Fe Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Roger Arceo and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Marwan and family, Remio Mercado and family, Chito Carreon and family, Marian Lugtu and family, Serial Johnny Joshua and family, Edmundo Dumanda para kayang birthday, Jason Roque and family. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan ng Jervy Maningas, Attorney Arthur De Jesus, Lyra Visita, Caroline Gian Franco Labitag. Para ka rin kapatid tamong mayangobye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapan di, Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Erlinda Juan, Zenaida Palma, Elsa Sulweta, Rosita Lermen, Bienvenida Lugtu, Jeronimo Malcontento, Gregorio Ducut, Adorable Magat, Benjamin Kayanan, Mardy Kayanan, Darwin Kayanan, Noel Lumali, Benjamin Carreon, Virginia and Romeo Campo, Mary Joy Ocampo, Eliseo Capili Sr., Alejandra Capili, Florencio Capili Sr., Editha Caraan, Roberto Navarro, Herenia Navarro, Elena Navarro, Roberto Soriano, Merly David Mutok para kayang death anniversary. Makanyan mo naman niya, betalaking panalangin tamo, ding special intention ng Ino Soriano, Ricky Duncan, para king successful examination this November and December 2021.
King lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kay kaan timurin. Kapatid si Siyantala rin kagatang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginong Jesus, pagdulapan mo king sablang bagay, aliwa, ing kekang sarili, nunay ing kaburyaning Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, binye mong lubusan ing kekang sarili king tao, kambening lugod ay alang kupas, at mga lingwan king sarili, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kapamilataning makabuklat mong palad, pakayapan mo kami, king maging makasarili, gawan mo keng lalong kawangis mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alangangga. Amen. Manalangin kamo. O Dios, ang makipuso ning metong ay iba, lilingapan mo ring kalulu at danan mong katuliran ding malulupig at pamangan ding danupan. King anak mong Yesu Kristo, pepakit mo king ingke kaming sarili, yaing sukat ming ipamye, at aliwa ing labis-labis ke kami. Alilan mong masayang pamakirake ing makasarili ming panlalawe, ban ing dalan ning ke kaming pamamye, maging kawangis ne ning keko, ae lalawe ing alagang bayaran. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king mumunarang libro dingari. Mintaya Elias king Zarepat, inyang malapit niya mo king pasbol dala ni syudad. Ikit ing metong nga babaeng may balo,
amamulot dutong apanangab. Nga naking babaeng may balo. Malyari kong makainom, inyang umeneng muling babae, ban kumang inuman, tegal ng Elias at nga na Keya. Nung malyari, pakipagdala mo na ako muna mang apangan ko. Nga nang may kibat ng babae, balo ning ginong ke kayong Diyos, ingala ko agyamang tinape. At inkumong dita kayarina, at dita katabang olibo king lulanan. Minta ko keti, ban mamulot dutong, apanangab ko king pamagluto para kanako at kinganakong lalaki. Itamuing pamangan ng makatagan, at kaybat na nita, mate na kami king danok. Nga nang Elias Keya, kami gagana ka, sulong at magluto na kang apangan. Dapat magluto ka pamong dita ka tinape para kanako, at kaybat, iluto mo na itang para ke kayo. Uling anti kaniti ing sasabihan ng Ginoo, ing Diyos ng Israel. Eya kagisangan arina ing lulanan, at eya mo naman kagisangan taba ing datukanan, hanggang enay baldog ning Ginoo, inguran king yato. May koya ing babae, at ti parana itang sinabi ng Elias Keya. Ilang atlo, i Elias, ing babaeng may balo, at ing anak na, mamangan la aldo-aldo. Dapot ing lula na arina, eya kegisangan, at ing datukan ng tabang olibo. Antimo ing sinabi ng Ginoo, king kapamilatan ng Elias. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo potang mamatulya, papanigya karing malulupig, at babiyayang pamangan karing danupan. Ing Ginoo yaing mititimawa, karing bihag. Ing Ginoo pasalano mataring bulag, babango no ring mebigo. Ing Ginoo kalugurano ring makatuliran, ing Ginoo ingatano ring dayuan. Sa saupano ring may balo at may ngulila, dapat ing balak ding marawak, lilipulana. Ing Ginoo magariya king kapilan paman, ing Diyos mo o Siyon, magariyang alanganga.
sang iba king sulat karing Hebreo. Eyalino bi Kristo king metong abanalalugal, agaywara ding gamat ning tao, at anino ng mistula ning tune. Nunelino biya ka rin banwa mismo. At ngeni at tsuwara panan ning Diyos, at mamilatan niya para kaya katamo. Ing mata sa saserdote daring Hudyo, lulubyo king kabanal-banalan alugal balang banwa, at magdalayang dayaring animal. Dapat Kristo, linubiyamisan mo, bana nga dahoning kayang sarili, at ita makagiyuna. Nung ema kanya ning gewana, kasi kailangan ingulit-ulit yang mamamate, manibat pa kanitang melalang yang yato. Dapat pepakit yamisan mo, at para king kapilan paman, ngening malapit ng mapupus ing panahon. Banang ilako ing kasalanan king kapamilataning pamagsakripisyo no, king kayang sarili. Ing balang katao mitakdayang mate misan mo. At kay bat na nito, ukumane ning Diyos, makanyan mo naman ni Kristo. Misan niya mo midaon sakripisyo, banang ilako ing kasalanan daring tao. Datang yang pasibayo, para midaon yang pasibayo, para king kasalanan. Nune para iligtas na laring sabik maninaya kaya, king kayang pamagbalik. Ing amano ninggin. Salamat, King Diyos. Mapalad laring ala ng aliwang panaligan, nunemo ing Diyos, uling miyabela, karing pagarian ng Diyos. Ingino manatili kaya kayo, At kekaan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King kayang pamanuro, Jesus nga nakarela, mingat kayo karing eskriba, amaburing lalakad, makasulod mga kabang imalan, at pupugayan na ring tao. Maburi lang lulukluk karing piling luklukan karing sinagoga, at kabisera karing bangketi. Ilaring magsamantala king kabiyayan ding babaeng mebalu at magparangalan king panalangin dang makaba. Lalong bamayat ing parusang biras karela. Linuklok Jesus arapaning ibabaldugan ayin kilub ning templo at pagumasdanan la ring taong babaldug kwalta. Dakala ring mabandi, migkalub mga ragul ayalaga. Linapit ya naman ing metong babaeng may balu at mibaldug yang adwang barya, makiyalagang 10 centimos. Inaos no pansin Jesus din kaya nga lagad at nga na. Baloyo, iting pakakalulong may balu, migkalub yang maygit kesa karing aliwa. Uling migkalubla
ring aliwa, ketang labis-labis ay tsukarelo. Dapot iting pakakalulong mebalo, busal ning kakalulwana, pigkalumnangan, ing sabla ng pangabyayan. Ing maya pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Maya payabak po kaya kayo gan. Maya payabak po. Minsan natin kung kasabing metong profesor, European niya, nga nakanako, potanggat pa na po nating manifestation, manifestation na po. Kitnan kaya nano pong manifestation, ako kaya pamamanong English. Deng niyaya liwang clubs, kayang city nga, magparada, daralandorin ka nilang bandera. Parada nga ako. Dakal kaya po prosesyon makanyan king Pilipinas, lalo na neng maleldo nga ako. Pero in translation na king parada, manifestation, show, palabas. Ing ebanghelyo tamong ngayon tungkol yakeng, nung makanano yang mayayakit, ing kaburyanan ng Diyos. Kening kwento at kening pamanuruna ning ginutamong Yesu Kristo. Deng pong eskriba, tao lang matenakan keng batas, doktor laking batas. At sanilang pupugayan daring tao, bala mo uling matas la posisyon, misa nila ring eskriban na deng tao, tatangalan dala, pupugayan dala. At masalese naman, dakal naman pong masalese ka rin eskriba. Uling sa asaw pla naman, man kanita rin tao, atok yan deing tuntunan na ning batas. At susopan dala naman, at respetado la, deng eskriba, dapot. Deng aliwa, medyo atin lang ambisyon. At oy ni ing pagsistina ng ginutamong Yesu Kristo deng eskriba burida kalupadaren pari mga kabal susulod dakal borloloy dakal susulod at ban kanita apan sindala reng tao at patse apan sindala ren tao matas lakanuan maglakad pupugayan dala at dagul-dagul salo. Atin mo namang eskriba, burida, ken lang libutad o ketalang marangal diling luklukan, keng pamangan, keng bangketi, keng sinagoga, keng luklukan. At o ining metong nagagawan apagsistiyan ni ginutamong Yesu Kristo. Burido ang pupunta lang deng baleda reng me balong babay. Bahan kanito, mga dila. Pangadidala, reng may balong babae, pakakabakabadala reng pangadida, bahan kanito, maragulyeng limus, ay biyeda karela. Hanyapin balamo nga na ng ginutamang Yesu Kristo kaya ng Ebanghelyo ng San Marco, balamo pagsamantalang dala, dening may balong babae, potang pupunta lang dala, kareng baleda nga na ng ginutamang Yesu Kristo lalong mabayat ing parusang miras kalelo. Makanyanong tuturo ng ginutamang Yesu Kristo den kayang disipulos ngini. Bala mo sasabihan na nung tukyan nyo ko makanyan. Haliway kitang papakit yung dagul-dagul kayo salo o kaya mahilig kayong lilibutan o kaya ketamong posisyon ka rin kayo pupunta marangala posisyon. Aranason ko na po niya, may destino ko kayo metong parokyo.
nengating kaming event. Potang pasulurang kong barong, mumunalang dili, darat ang makabarong. Pero kitang obrang pamagsadya, kitang oras a kailangan lo, alalo. Elaman sa asaw. Pero uling opisyal lo, datang lapot ang ating event, pakabarong lo. Balamo escriba lo. Hanyapin ni ginutamong Kristo pagsistina lo, at tiro na la rin kayang disipulos, pangadwa. At yung laking templo, ing templo at inyang balamo office, anong nuka rin yapin ing treasury, ing cashier, at karin la bubulog, deng eganaganang pupunta king templo, balamo itamo donation box. Po, pagumastanaw ni ginutamang Kristo, dakal lang bubulog, nga nakareng disipulos na lawen nyo lang. Deng dakal la pera bubulog la, kitang labis-labis da. Kita pong bubulog da keng templo, miyayalwaya pigagamitan ito. Gagamitan dito bang kanita keng maintenance na ning templo, bang kanita supportan dala rin karelang pari, atin lang pari kanita, keng maintenance na ning building do. At party atin yang porsyento karetang perang lulug, ing panyaw do kareng kalulug. At nino pong pekasosopan do, detang perang lulug, deng ampun, ampo pareng may balong babay. Bakit? Kasi alalangasahan dening kalulong areti, mamasalamu keng saud do reng tao, deng may balong babay ang papareng ampun, alalang bitasa. Magdependi lamo keng saud da reng aliwa. Pero ang giyang kalululo, pagkapilitan dang mulog, mamie, mag-share, metong ne, ining babaying may balong. Lawenye, nga na ning ginutamong Kristo. Betang aliwa, dakal na bibye. Pero ini, adwaya mong kusing, ing binyena. Adwang kusing, kailangan ng kailangan king biena. Panyalineng pandesal. Pero binyenengan. Nanong mas maulaga, o ining turunan ng ginutamong Kristo karen kayang disipulos, nanong mas maulaga, itang 500 a binyena, ning metong nga tao, o itang adwang o apulong sentimo. Sanong mas maulaga? Nung ing pamisip, pamangailangan niyang pamangan, at kabyayag, natural, maulagaya itang 500. Nangasali mo kaya nga pulong sentimo. Alayang alaga. Pero nga na ning ginutamong Kristo, ining binyena, nining may balong babae, migit siya ulaga. Kaya sakit ang binyedang labis-labis, detang atin. Bakit? Kasi binyene itang pamangailangan, binyene itang pagkabyena. Ing inisip na kitang akto na ning pamamiyena, itang contribution na king templo. Ing binyena, balamo mo, pwede tamong sabyan, ing binyena yung sarili ng biye. Make share yun. King kakaluluhano, may kapamiyaya. O ini ing sasabihan na ning ginutamong Kristo. O ining tuturuna. O ining tilduna, makanini yang mayayakit nga no, ing kaburyanan ng Diyos. Lawenye, ing gewan na nining kalulong may balong babay. Pamamye. Po, pamamye. Ing pamamye, almsgiving, pamangilalayo, king
Eka na gana, King Diyos. Iba't King Diyos. Para King Diyos. Itamo, talapamahala na katamo mo, deng keng mi pagkalug kaya katamo. Tagapamahala tamo mo. Iba't ngan King Diyos, ing bibiye tamo. Iba't King Diyos, ing tinggap tamo. Iba't King Diyos, ing dadake tamo kareng aliwa. Ngarap po, deng kalulu, mas mapamielo. Ang giyangalan alo, mamiela po. Ating metong misyonero king Brazil, mintaya king metong komunidad, akalulu. Kaya dinalo, mas kinano mo, deng kalulu, at atandanan ko, anyang malati ko. Mas kinano yamo, karesiping bale, mas kinano yamo, ulam da, o ulam me, padalan lang. Sardinas siyang sa ginisayang sardinas, mag-share lang. Makanita tayo, ing larawan, akagisnan ko, makanya naman ing larawan na ning mumunang kristyanong komunidad, king dapat daring apostol, nga nang maglarawan San Lucas, asinulat karing dapat daring apostol. Dahil mumunang kristyano nga na, ni minsan, alang may ngailangan karela. Ni minsan, ni metong karela, alang may ngailangan. Kasi, yung pibandyanan ng metong dadaki na karing egana-gana. Alang dinalog at makanyan lang may kilala deng mumunang kristyano at halatukinan ng ginutamang Yesu Kristo. King karelang pamisan metong at pamidakayanan. Aos tam kanito, king aliwang amano, ganaka. Generosity. Para kang Jesus, Inglesan kaya po na, true generosity is measured not by what people give, but by what they have left after they give. Ing tunay gana ka, masusukad siya, aliwa kitang binye mo, nune kitang mitagan keko, kay ba't mong memye. Ini, ing gewa na ning may balong babae, alang mitagan kayo. Alang mitagan kayo. Ing ginutamang Yesu Kristo, iya ing peka maganaka. Uling patibiyena, binyenangan. Ipanalangin tamo po kaniting misa, ing kalupanan nining may balong babae, tunggal ditak mo man. Makapamiya tamong muna, manayang kapalit. Makapamiya tamo, ganapin Santa Teresa ning Calcutta, mamiya ka ang gaking kikirot manasakit. Give and love until it hurts. Then, makanita tayo ing tandan na ning pamamiya. Kay ba't na ning kakatamong pamipasyag ning kasalbantayanan, panalangin tala king kawalong beses deng miyango biye kaluguran tamo. Ila, binyedeng biera para kaya katamo. Minuna lamo. Pero binyede ing sarili do para kaya kapakanan tamo. Deng pengari tamo, pakaluguran, deng apo, o ring aliwa deng karelang anak. Talakat tamo ngeni at ipasyag tayong kaya katamo kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, ikpang lubos mayupaya, linalang king banwang poniato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungal dosi nubliang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos, ikpang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabi ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasoblirang mering mete, at king de alananga. Amen. Ngayon ipugang panantayang panalangin karing miyang o biye,
magpila kayo kayong libutad, detang magdalang listahan daring karelang miyang obiye, kabityo po kening paso, detang alang daralan listahan, kumakayong kandila, panyindi yung kandila, kareng kayong miyang obiye, at ikabit lang karening candle stand, deng kandila. Ini pambabo.
Talakat kayo. Manalangin tamo, oy pangalang kamatayan, sibol ning biye alang kapupusan, tingiran mo sa iting kaya kaming kapigaganakan karing kaya kayang mayang biye. Panabilin mala karing malingap mong lawe at maingat mong gamat ding kapatad mi kaya tiging komunidad, aminuna na kaya kami. Kapayapan mo, ingaduan mi para karela, king lagyo ng Yesu Kristo ang anak mo, kambening banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Ganang talamisan po, ding miwale kay kayo at king balayan tamo, nginimaus tamo king Diyos at pasaw karing santos at santas, para king alanganggang kapayapan, karing kay katang mayang ubiye. Siklaot kayo po. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakapakiramdaman mo kami. Diyos ipang at banyo, banwo, Ibiye mo yung pakalulu mo karing kaladwaring keking niyang ubye. Diyos na kami ngabus king yatu, Ibiye mo yung pakalulu mo karing kaladwaring keking niyang ubye. Diyos Espiritu Santo, Ibiye mo yung pakalulu mo karing kaladwaring keking niyang ubye. Santissima Trinidad, metong a Diyos, Ibiye mo yung pakalulu mo karing kaladwaring keking niyang ubye. Santa Maria, Ipanalangin mo lo. Santang Induling Diyos, Ipanalangin mo lo. Santang Birhen ding Sablang Birhen, Ipanalangin mo lo. Santang Birhen ding Lourdes, Ipanalangin mo lo. San Miguel, Ipanalangin mo lo. San Gabriel, Ipanalangin mo lo. San Rafael, Ipanalangin mo lo. ikong sablang anghel at arkanghel, Ipanalangin mo lo. San Juan Bautista, Ipanalangin mo lo. San Jose, Ipanalangin mo lo. ikong sablang banal na patriarka at profeta, Ipanalangin mo lo. San Pedro, Ipanalangin mo lo. San Pablo, Ipanalangin mo lo. San Juan, Ipanalangin mo lo. ikong sablang banal ay apostol, Ipanalangin mo lo. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo lo. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo lo. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo lo. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo lo. Santa Bernadette Subiru, Ipanalangin mo lo. ikong sablang santo at santa ng Diyos, Ipanalangin niyo lo. alang-alang king makapagmulalang pangakagliking at tiyaning no na Birhen, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king banal ng pangabait ka rin Belen, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king batbatapiya mo, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king pangaputungan mong koronang suksuk, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king pamamusan mong krus, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king masangil mong kamatayan, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang ka ring banal na sugat akimtan mo, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king mapayta krus at pamaylasang delanan mo, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king banal mong pangasubling mebye, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king makapagmulala mong pamaytas banwo, Ikabos mo la o Ginoo. alang-alang king pamanipa ng Espiritu Santo ay mapamatula, Ikabos mo la o Ginoo. king aldoning pamanukom, Ikabos mo la o Ginoo. banting kalawara, di kay kaming pengari, kamaganak, kakilala, at ding sablang di napat mayap kay kami, pamatampan mong iligtas king dusa ng king infierno, Ginoo, pakiramdaman mo kami. ban matula mong pagkalubanan king kekang pakalulu, ding kaladwara detang alanang makaganakang manalangin para karelo, keti king yatu, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yatu, Dinan mo ang kapainawan. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yatu, Dinan mo ang kapainawan. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yatu, Dinan mo ang alanganggang kapainawan. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo Ginong kami. Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Manalangin tamo, talakat kayo. O Diyos, sa ginumi, ikaing miglalang at may ngabus karing sablang talasal pantayo, pagkalugmos sana, ing kapayapan karing kaladwara, ding pakamalan ming mayang ubye, dinan mong kapatawaran karing sablarang pamikasala,
alang-alang king timming panigapu, apakyabutan da sa ingkaratunan aparatirang pagnasan. Ikang Diyos ang mabihe at magari manggaman king alanganga. Amen. Kekeng miyang ubie, dinan mo sang kapayapan, kingalang hanggang kayarian. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Ikang sulumi, ikang kaligtasan mi, ding meteking pamilya mi, ikamo'y kapanayan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po.
Manalangin kay kapatad, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan ni saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuryan pon kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning pakalulo, kaniting Eukaristiya, papasyag ni, ing kamatayan na ning Ginoo, tanggapan mo sa ring ayin ay yampang mi, at saupan mo kayang tuki keka, mit mong lugod, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At kay kaan yat timurin, nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. salamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa. Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, beban na ing kayang sarili, ban mi bayit king metong abirhen. King pamaylasan na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan a kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluban na kaming biye alang angga. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe kami king alang tuknang dang pamamiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapit, pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyain ka na akong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinuha ng kalis, pasibayo yung pepasalamat kay ko, at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos at nga tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniyangyan ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon mi ake kayiting tinapen ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansalang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at i Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepayinawan at manenayang subling niye, at ding sablang may angunag ye, ang ini kay kami lang gaganakan pasibayo, at king katahimikan panalangin. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king diya lang angga, ban kaya ba ng Maria yung Birhenin duning Diyos, kaya ba ring apostol at ding sablang santo, kaya ba ng San Jose, at inupad king malmong kaburian, king kekaban ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Datang ke kami, ingkayayan mo, ipamin-pamin loob mo, ketiking yatu at king banwa, ipamin-pamin loob mo, ingkakamani, ipatawad mo ke kami, ing salami keka, anting pamamatawad mi, karini kasala ke kami, emu ke ipas, sao king tukso, manay Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari,
manggaman kingalanganga, Amen. ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman ke kayo. At kay kaan timuri. Ipakit tamang yan imi kami atong tamok king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos niyang milalako king kasalanan ng iyato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. O ginuwek matampang tanggap keko, dapat yung kasimyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang, Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat paulong ngening pinandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko, e mo pain tulot kapilanman, ing mikawani ko keko. Amen.
Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka kaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi keka yung kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan keka kami. At may kakamate ng karing dakala tao. Aduan mi ngeni keka yung balikdan mo kaming mitmong lugod, at yet may kaya kaming makaulong mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alulan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pakakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti e makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit ni, ban mapupusnay ting pandemya kim bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula pabren mayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangang kapainawan detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasab kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lubat kabanalan, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, e musana pisawiling akalis mikeko, king kagulangan mi. Nunebagkos mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes. Manalangin tamo, ginuking Eukaristiyang pekisuluan mi ngeni, babayo mo ing biyemi. Kapamilataning kekang espiritu, daptan mong masolong sumulong ing biyemo karing pusumi, at papanatilian mo kaming tapat keka. Iriyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukay po para karing announcement. Mumuna po nakalasalamat karing minye pamangan king milabasan na paruminggo at karing minye sampaga at miksadya kareti karing miglinis king pisamban eta naman didinan upa pero itang usalang maglinis kang Mrs. Sofia Palyasigi Tabornal amigdonate through Chicas para king Media Enhancement Project 7,000 at kang Alejo Villan amigdonate 500 linubya po king Chicas. Tungkol king Cruzada de Alegría y Amor, pasalamatan tala rin ing makatuki ing Mayor amigdonate pera i Councilor Voltaire San Pedro, Eric and Maricel Ona, Mrs. Arceli Palafox, former Councilor R.C. Cunanan, ating kayang anak Yaisa,
Mr. Nilo Nicdao, at yung Presi Yumul, at yung Mrs. Ellen Bungay, at yung minye 100 bottles of mineral water, at yung Engineer Christian Pineda, king pangaliyaw na ning tarpaulin, at deng nagparam kareng-karelang service vehicles, ing mayor, ating municipal administrator, Councilor Irvin Dungka, Aisa Punanan, Emmanuel Puno, Victor Lacanlale and Lacanlale Brothers, Mr. Michael Roque, ating barangay captain Tamo Kendi Kabetikan, Yatsing Eva Pineda, ating barangay Tanod, Asinaw, kanyang yatad laring imahin, King Tinahero. Kareng menimuna, King Pamagrosaryo, Kilub Daretang Adwang Aldo, Kari Moises, Michelle at saka Yanita, Menimala, King Pamandalo, at kareng Sinalubong at Menatad. Tutuki, pangadiyo po ring pari kati Kapampangan, ang mag-retreat manibat bukas, gat panapon hanggang Miyerkules. Agkatanda kayong manalbe keng live stream ning Mission Congress keng Sabado, November 13, ipaskil miya keng Facebook ining live stream link. Ne po, ini kapag masusyanan ning Archdiocese keng selebrasyon na ning limandalan banwang pamanyatang na ning Kristyanismo keti Pilipinas. At keng November 15, muntahing obispo keni para pagmasusyan at ding eskwela na ning Archdiocese para pagmasusyan ing kapata anibersaryo na ning Archdiocese of San Fernando Educational System. So pandakatamo rin katamong media evangelizers para kitang live stream. Tutuki, parking. Balo yan po yung buri ko sabihin eh. Nung pwede talang ayusan ni katamong saken makaninyo. Lawenye, as nang kalwalas, nung makaayos na rin saken. At malagwang mako, nung pwede yung yarap kin. Balo ko po saglulo kayo kita masalilong. Nung ayayos tala, takal na rin makapag-park at alila ni salubong kita rin dulo pang po pang lulwal. Makablak ya kasitang exit kini. Tutuki ing orientation keng kaya katamong statutes ining katlo, palagay ko po metong nyamo kaya tutukin Domingo ing orientation. No, ining organizational structure na ning kaya katamong slide, ing arsobispo, ing rector, ing rectoral council, ing line function po, pababahan archbishop, rector, rectoral council, finance council, commissions, organizations, committees, groups. Po, makanita yung authority. Yung line function pa kanya niya. Under the rector, yung rectoral staff, at po pa yung vice rector, alatang pong vice rector. Itang linyang kapantela, yung rectoral council, po yung finance council, information, worship, service, coordination. Alila makapailalam, yung metong at metong, nune mag-coordinate pantela balamurangko. Okay? Pabalo ko ngayon yung rectoral council, consultative bodies la rin. So, kukonsulta na la ng rector, i-advise de yung rector. Pero yung final decision, kanyang rector. Yung whole rectoral council, o yung composition na yung rector, yung coordinator, yung secretary, deng pamuntok da ring Commission on Worship, Formation and Service, at deng pamuntok da ring miyayaliwang organization o iting Rectoral Council buo. Pero yung Rectoral Council at inyang Executive Committee, bubuan da ring Rector, Coordinator, Secretary, ang paparing atlong pamuntok da ding Commission on Formation, Worship, Service o iting Executive Committee na ning Rectoral Council. Yung Rectoral Council, may appoint yung atlong banwa. Pwede yung ma-renew, makatadwa pa. Atlong banwa. Balango, tayo kay katamang official krembalen, chatit gulang banwa.
ing function na ning rectoral council yapin ing akamityo das na niyo ing vision, mission, and objective na ning shrine. Kakadwa, mag-recommend yat mamili kareng pamuntok dareng commissions, ding organizations, ang papareng groups. Mag-formulate lang objectives, guidelines, and tasks, dening para karening commission, committees, ang papang groups. Ing tenured, iting function na ning rectoral council, unta ko king finance council, pareho consultative body, at hanggang 7 miyembro. So pwedeng 6, pwedeng 5, pwedeng 4, magbabaking at so sobra king 7. Ing obra na ning finance council, incompetence na sana, matenakan law, king civil law, church law, king financial matters, and most important, outstanding in faith and in integrity. Deng members, 5 years in karelang serbisyo, pwede yung ma-renew to another 5 years. In function na ning Finance Council, ensure kalupa na ning Rectoral Council, apakyabutan niya, sumaup yung apakyabutan ing pagnasana o paninap na ning shrine, vision, mission, and objectives. At kadwa, magsadya yung annual budget. Ato iting budget ato kyan. Ing budget, simply mo. I-budget na nung nanong lugob, magkanong pigastusan. Ita mo yung simpleng budget agawa na. And shall plan and supervise nung kailangan in periodic fundraising activities for special shrine projects. So pwede yung magtatag malating committee for special projects. In function na ning Finance Council po, yapining mag-create yung committee, Financial Committee on Financial Resources, Karempera, Committee on Material Resources, in grounds na nikatamong shrine, in bubong, in kailangan kuryente, material resources na po rin, then facilities, at in Human Resources Committee, so ring staff, kaya ing rector, kareng staff, po, kay human resource. So, the officers na ng Finance Council, yapi ng rector, chairman, and then in treasurer, ang pong secretary, and then the members. Then positions pong bakanting bakanti lang ang din yung posisyon na rin, manibat October 17, o rin rin medinan posisyon, in coordinator, in rectoral council coordinator, secretary, in head ng formation, worship and service commission, then pamuntok na rin organization, LECCOM, EMDC, altar servers, maidens, media evangelizers, in lagyuda po rin ng media evangelizers. Gagamitan din in media para ipalaganap in maya pabalita, evangelizer. Then youth ministry, head na rin youth ministry, in head daring church greeters and collectors, then music head ang papareng catechist. Para keng Finance Council, then medinan posisyon, siguro po mga 7 or 6 o 7. Treasurer, secretary at saka 5 members or 4 na members, kapito yung guy. O ito po yung ala pa pong final kareng pipilinan ko, pangadiyo pa po. Detang dating officers, nung eko po mayawos, eko po san susukan loob. Naburisabyan, ako sumuyo, ako pwedeng sumuyo, katamong shrine, pwede tamongan pong sumuyo, uling pilgrims tamongan at devotees ning Birhen. Tutuki deng kadwang publication of diaconal ordination bands. Makatatlo po ini. Itang mumunan niyang Domingo, kadwa ini, katluyan kang tutuking Domingo. Then ipureng bisang maordin diakono, kaya kakatam archidioceses, i Justin Ganya Gatos, taga Porac, anak ng Tang Rolando, ang popay Josefina,
Carl Louis Lumanog Kabigting, taga Santana, anak ng Noli Ampoy Teresita, Maverick Angelo Mangalino Pelayo, King San Andres Candaba, San Andres Apostol Paris Candaba, anak ng Joseph at saka Janet, Ervin Justin Canlas Pineda, iba't King Mawake Resettlement, anak ng Tang Edwin ang papayindang Edna, Gian Peña Sagum, iba't siya King Parokya ng San Luis Gonzaga, King San Luis, anak ng Joseph, ang pong Mrs. Estrella, at Jasper Lawrence Canlapan, iba't King Parokya ng Dolores San Fernando, anak ng Angelito at Karen. Pangaditala po, yung ordinasyon da King December 3, alas 9, King Metropolitan Cathedral, at nung sakaling o ining purpose na ning publication of diaconal ordination bands, nung sakaling at ning kayong balong maging sumbagal, King may sabing ordinasyon da rening anam, pabaluye kanako, kaya telephone number ayan, 045-300-7433, o kaya pwede yung ausan diretso, yung opisina ng Arsobispo, 045-435-2408. Yung buodang biodata, informasyon, at yun po makapaskil kayang bulletin board tamo. Tutuki yung financial report, yung October 1 to 31, 56,291.46 in beginning balance, in actual income pabulan 106,660.05, iba't lakiring mass collection, mass intention, ang papang donation. Lupa yung top notcher in donation. Pero nung lakomit ang 7,000, top notcher yung mass collection. Then panglino ba pera, iba't laking media donations, 143,000. Ang papangaliwang donasyon through Chicas Lilob, at aliwang donasyon para kay aliwang purpose, 9,700. Yung kakatamong expenses, orene. Internet, electricity, water, revised quota system, food, rector's stipend, ang papayang salary daring staff, yung liturgical supplies, maraguling miscellaneous, uli na ning ating kupong paggawa, malarin niya, tina naman tutuking masira. O kaya, pamangailangan mo naman kining kakatamong shrine. Nyapin maragulyo, yung miscellaneous. Maragulyo ang gastos, dahil linog, linwal, kay media enhancement project tamo, 188,000. May bayad na po, ingut nga 100,000 kay ASFES. So, yung total expenses, 277,542.79. At nung lawen tayo, imitataga na pera, 38,124 pesos and 87 centavos. Ngayon pumunta tamo keng kawalong Domingo, ning pamagdubena, anting pamagsadya, king kapag masusyan, king 500 na banwa na ning panyatan ning Kristyanismo ket ti Pilipinas. Ing kakatamang tema, ecumenism. Ing ecumenism po ing relasyon, dialogue, dareng niayaliwang denominasyon na ning Kristiyano. Katoliko, Protestanti, Seventh-day Adventist, Kristiyano lang ang den. Ing pamitipon da o pamikasundo da ausan deng ecumenism. Aliwaya yung interfaith dialogue. Ing interfaith, Christian, Muslim, Buddhist. Interfaith yata. Pero within Kristyanismo, ecumenical dialogue relationship. So pangalita mo, ing mi kamasalensya namong relasyon kare kapareho tamong Kristiyano. Siklod kayo po. Pupurian at parangalan daka sa samban at pasalamatan daka Ginoo at Dios ni ipaming malugod at maganaka. Uli ring mga ragulabage at epatan mo kaya kami, lalo king lalam ning kasalpantayanan at tinggap mi, anti mo ang regalo, di manang dala na banwa ing milabas.
Ipanalangin mi, ing pamisan metong ring sablang Kristiyano. Malugod a Diyos, aduan mi keko, ing ipagkalam mi kay kaming espiritu ning kabiasnan at pamisan metong, ban kanita maging metong kami, antimono makanano ika, metong ko, kang Yesu Kristo ang ginumi, at yan naman keko. Papalyarian mo sana, king ding sablang adib ning katawa ng Kristo, bibye-bye lang abe-abe, king pamisan metong at pamakiparang Kristiyano, kambening metong at tayran mo kami karing daklat ning kapayapan, katuliran at kabahanalan, ban kanita, maging kalugod-lugod kami king arapan mo. Aduan mi keko, ing turuanan mo kami nung makanano kaming lugod king metong at metong, antimonong makanano na kaming likuran Kristo, at saupan mo kaming bilibayan amano at magobra para king makisan metong king karaniwan aganaka, abukod mong manibatan king pamangilalami king anak mong Yesus. Manano na sanang ing banal na Espiritu, pakalukuan na kaming nakaring puso mi ing nasang makiyugni antimong metong king buklod ning kapayapan at pamakiparang Kristiyano. Itiyaduan mi king lagyo ng Jesus. Amen. Amen. Pangadyan tayo pong ing panalangin para king Birhen ni Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakat kayo po. Ingin manatili kaya kayo, At kay kaantimore, bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.